Inibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Kusekuhle kusenjalo sidelile bafowethu kwiSelect Africa TV sisestudio la sivakashelwe insizwa bafowethu esichazela ngesimo esenzakalayo la eSouth Africa noma la eKZN. Bhuti wami kusashubile kunjalo. Ngani yakwethu sibona umfoka Mchunu ongizwe. Siqala lapha enkandla ubaba umsholozi ihamba lento ungizwe fika eyikhuluma lento eyikhuluma but ugcine ese khalelwa amasongo ngasigonyela okuthi namhlanje uphakathi abantu bebebona insizwa leya ungizwe ebeba update abantu ukuthi kwenzakalana enkandla kuze gcineni kuthenini uMengameli uyaboshwa namhlanje ugcine eboshiwe mhlambe sizothi sinelungelo lokuthi kumele ngikhulume into engizwayo ngaphakathi but namhlanje ungizwe uboshiwe singathini ngalonto bhuti wami ilungelo lokuthi umuntu akhulume into ayizwayo lathola section 16 freedom of speech unelungelo lokukhuluma umayini yes but futhi awunalo ilungelo lokukhuluma kambe ngomunye umuntu yabo khona lethe o defamation khona lethe insult yes uma uzokhuluma amagama aziswani komunye umuntu bese uthi unelungelo yabona ukuthi lapho sikaphambana amalungelo akhona absolute ilungelo engeke ziliphikiseke lilanga i-right to life akukhona ngelilanga lapho khona kuyovumeleka ukuthi wena ubulawa yabo yes but ukukhona ngelilanga i-rights le onalo liyophucwa yabo for example abantu bazothi ne right mina lokuthi ngiphuza amanzi yabo yeah une right ukuphuza amanzi if kodwa engekho ama means ukuthi uphuza amanzi angeke ubopha umuntu ngoba uthi amanzi awaphuzanga uzohafomile yes if awekho amanzi ayikho umuntu la ngatholakala khona there's nothing wayenza lapho yakuthi right lakho alisebenza ngaso isikhathi ngoba alikho absolute so uma ngabe uMacingwane simbone ekhuluma asiqale la kuthiwa isilo ngasathatha sifihlo yes kwagcwele inqwaba yabantu yes bathi abantu why obhecele bengababophi abantu kugcwele kanje for example ngathi kushoniwe amaZulu abona kubalekile ukuthi ahambe nabanye abantu ngala amaZulu kuphela noma laba bafika lapha babona amaZulu yes yes uthi bayabona ukuthi bayokhala lapha kushoniwe ngithi asikhotheme ngoba inkosi yeah ngathi khotheme bantu bayokhala angayikho umuntu waboshwa kuthiwani ama rules eCovid-19 aphuliwe yes ngoba abantu bayifikela ayikho umuntu omenyiwe lapha yes bazowasho ubaba weANC ubaba uButhelezi IFP ubaba uButhelezi wathi abantu abangezi la obuningi ngabo abanye ababukele la bebukela khona ngoba kuzogcwala abantu bafaka ama mask but abantu bamziba okusho ukuthi ngokusho kwakhe lokho weqonda ukuthi akekho umuntu ovumela ukuthi ayime la abantu bezele ngendlela yabo akuboshwa ngamuntu ngesikhathi kuzuma abantu begcwala lapha ya bethi uzuma akayijela akayindawo zethu akugcwela inqwaba yabantu and akekho umuntu waboshwa eboshela ukuthi kugcwele abagqoke ama mask yabo yes because abantu bayizele bona so njenga athabona umthetho uphuliwe lapho but akekho umuntu ozoboshwa yabo because akekho umuntu singampoint ukuthi uyena obizela abantu yes akekho but asibuke uMacingwane uMacingwane waseKZN yes imizi yakhe ekhona le KZN nekubo likhona le KZN uMacingwane akayena wasegoli ngokwazi kwami akanawo umuzi egoli angaba nendawo ahlala kuona bafowabo noma mhlambe bebhukhile amahotela uMacingwane sazo babathathu besemsakazweni yes uma ngabe ekhipha ipost kusasele 3 days ethi uza egoli hlangana Zulu ayikhali usho ukuthini lapho yeah usho ukuthi abantu abahlangana ngithi yes yaphuma ipost efake ithi icanceliwe into leyo yes wayikhipha yena wathi hey uyeza yena yabo wathi uyeza yes wafika apha eairport wenza ivideo aphethe umkhonto wakhuluma nje wakhuluma kwabamnandi kwaba kuhle wangena ebhanweni wahamba mase fikile egoli uphinde simbone senza ivideo ethi ngihujwa amaphoyisa mina yabo yes if ehujwa amaphoyisa abantu bazothi hawu ndoda uhujwa amaphoyisa kungani pho amaphoyisa ungafuna ukwala ukuthi afuna akukhuphelana ngoba phela wena wenza icala yabo yeah in fact uthini
sekushintsha location usuya kwenye indawo. Yeah. So okusho ukuthi lento le kade ufuna ukuyenza uyenzile yabo. Omunye umuntu angathi why uMacingwane engayenzanga le speech sakhe noma ngeke ku secret location asenze because if it's nizo rely ekuthenini beze entathelini angayibiza ziye kuyena. Intatheli zase eGoli esa SABC noma zakaba zikhona nale eThekwini. Yeah. Onke ama province akhona yabo. So abantu bathini sebesebenzisa lethuba lela amaphoyisa kanye nabanye abantu ukuthi uMacingwane uyena ohlanganisa abantu. Yes. Sebembamba ngalokho ukuthi uyena ohlanganisa abantu. Ngoba iCovid-19 amaruzayo athini akufanele kube khona umuntu ohlanganisa abantu. Emkhumbulo lo baba lo oyesikhulumeli sa president lo oyisosha. Oh yeah, yes. Uthi waboshwa ekhuluma nabantu abaningi. Yes. But wadedelwa. Yes. Angithi lo muntu abantu bebevele bekhona vele. Wayikhulumela akazamemezele nese akuhlangana noma kwenziwe yini noma bezintatheli noma enzenjani. Kodwa intatheli zingafika kubani kumngizwe la ekhona. Zikhulume naye. So la sebenza isibonelo ngomuntu okuzwakalile ekhuluma ngane emavidweni uzowenza state of the nation address. Yes. Abantu bayifikile ungizwe uma ngibuka amavideo akhe akaza ngababiza abantu ukuthi ni abeze bezolutha abeze bezoshisa izinto abeze bezowenzana yabo okuyinto esiyenze egcina isiyenze wathi ungizwe uzowenza yina state of the nation address ukuthi no president uhleze esenza sonke isikhathi amemezela ukuthi uzosenza kodwa abantu abagijima bogcwala eCapital la senzela khona yes abantu ibona abafaka uMacingwane engozini njengamanje okuzobuya ngazi ukuthi yena uyena obahlanganisile ongenzeka kwaqondana uma ngiyibuka because alikho uphuma uMacingwane abantu abahlangana igama elibiza wathi no abantu abahlangana exactly umizi wazi invite media also uyena ongasichazela ukuthi kungani ekhethe iJohannesburg angakhethi iKZN angakhethi iEastern Cape angakhethi iCape Town uyena ongayisho ukuthi uyini lokho yabo because uMida Ngizwe Mchunu angaya noma ngiphi yabo uvungela ukutravel ngoba ni unengizwe Mchunu online yes usho ukuthi kahle uMida ihamba all over yabo yeah so uma uthola speech lapha kunenhloso efuna ukuyifeza esingazazi ukuthi iziphi yes mhlawumbe personal ukuthi hayi ake ngiye eJohannesburg because vele kahle unelungelo lokuhamba unayi permit yokuhamba noma ngiphi but lokho uhlanganisa abantu njengamanje usebukeka njengomuntu ohlanganisa abantu okuzoprova enkantolo ukuthi wabahlanganisa noma abahlanganisanga ziningi indlela abazoprova ngazo yes so ngokwami ukubuka njengamanje benza isibonelo njengomuntu owabonakala ekhuluma inkondlo zokuxhumana abantu abaningi abamlalelayo njengoba babeshilo noZuma ukuthi isigwebo sakhe esikhulu usithola ngobani une-influence uMacingwane no-influence isho njengamanje kuthiwa ifoma ukhozi FM radio DJ sekusebenzisa ukhozi obe indawo enkulu umuntu owaziwa endaweni enkulu yabo yes baningi abantu abakhulumile bethi hlangana Zulu benza amavideo abanye beze bedla amakhekhe but awubonanga begijinye bobanja ngoba yini abaziwa yes kahle benza isibonelo manje if uMacingwane ecele boshwa alicala abambeya ngalo angagcina boshula lokho ukuthi kahle wenziwe isibonelo ngaye esingazi kodwa ke abameli bakhe basazokwazi baqule icala bathola ukuthi amajaji uGit noma akekho uGit yes ibail sazi ukuthi akayitholanga yes okay ayitholanga abantu bathi ibail akayitholanga kanjalo ibail lapha kuthiwa igama recommended right kahle kufanele ukuthi iyahlehliswa angithi ibail ufuna uyithole within 48 hours uyobingelela ucaca ukuthi ibail uyithola uma uyitholini akufanele kube 7 days akufanele kube 100 days uvelile enkantolo ngezathu abayibekile wafanele ukuthi kuhlehle ngoba kune-information abasayidinga ukuthola mhlawumbe ungabe i-address ongaba yiningi labafuna ukuyithola yabo yes if betholile lapho sebengayithatha decision that's why icala liphindela back ngolosithathu ukuthi cha ibail siyanginikeza noma sikunikeza imba sanginikeza ngezathu ezithile mhlawumbe wena uyingozi emphakathini kodwa ke ngokwazi kwami if ngibuka uMacingwane angiboza ngabe ingozi kanjani yes angikhumbule ngelanga uMacingwane enecala lifike enkantolo ngaphandle kokuqala lasekhosini ezigcina qoshela lona okungalona icala lithinta inkantolo yes so ubuka nje umuntu oyi-first offender angikhumbula uMacingwane umuntu ohamba kakhulu phesheya ngagcina ehamba phesheya ngendaba za-Obama yabo yes so akayena umuntu otravela ukuthi ngabaleka ohlala eDubai umuntu ozohleze khona exactly so ibail umuntu ofana ayithole yabo ebese ke azwakalise ukuthi cha yena ngokwakhe uthini ngokuhlanganisa abantu yes okuyinto engingayiboni mina ngobuka ukuthi ungizwe wahlanganisa abantu but ukubopha ungizwe
wenza ukuthi noma ubani ocabanga enye into athi ha mekuboshwa uNgizwe nguba mina afunde ukuthi no leso abantu bazohlela ukuthuleka nozima afika kuthulekile manje ekuthiwa kuyaboshwa abantu sekuthulekile manje so umuntu onjengaleya uyasebenzisa isibonelo if uZuma eboshwa kanje futhi noma ubani uzoboshwa so yabona sekuyibonelo manje and umuntu uyakhumbula lento le i different kuthiwani ama video aphumile ayifake usho president yes uyabuya upresident usithini okay ama video asayenzekala that day abantu bamenza ama video angempela original video yes. that day kwashiswa tap kwalutho kwenziwa nini akakwazi ukuthi ama video akudala lawa so ama video angempela sekuthiwa manje kunabantu aba behind laba bantu laba abathi akhuphula stock iorganiziwe lento le uyabona ukuthi kahle abasho ukuthi directed to uZuma sebethi iorganiziwe ukuze kuvele njengento abantu abathile abafuna ukufeza inhloso zabo akusakhona ukuthi abantu balwela amalungelo abo noma bazwakalisa amalungelo abo ngokuthi bakhulume benze izinto zabo imubheka kade mfethu kudala itrack ezayizikhona asike strike esangangaluthwa kusona yes even ngama 90s meka bene strike yaluthwa ngisho ema university abawutshela abantu abafuna ema university lezi e10 kwazi kwashisa library izitolo zazikhona kwaluthwa kuzona hlezi kuzolula ngisho ukuthi into enhle efanele yenzeka but hlezi kwenzeka yabo angathi mase kuluthwa manje mase kuthiwa iorganiziwe lento le yes so ihlezi confused so if ine politics inomthetho phakathi iyohlezi kanjani ingijukiwe abantu abaningi badida that's why afanele uthathe personal kumele ulandele umthetho at the same time uphinde ufake emqondweni uthi cala kune game ehlabe ngenzeka ukuthi iyadlalwa uyayibeka mfowethu uyacaca and iyazwakala but wami kunale sisaqhubeka kuyona lento uNgizwe uyaboshwa kunabantu ababulela abantu ePhoenix ababoshiwe abantu bakhala kakhulu ngobaba ubheka icele bathi umsebenzi wakhe akawenzi babona namhlanje ukuthi ingathi abaphathekile kahle futhi abaphethwe ngendlela eright ngoba umongameli sekuyakhombisa ukuthi ingathi unokuside ekuthenini abantu njengoba befa nje akangenelelanga ngesikhathi esiright uthe umongameli kuqedwa ukuluthwa kwenziwa babulawa abantu wayesekugcineni wayezofaka amasosha wafaka amaphoyisa lawo amaphoyisa sehlukumeza abantu manje angena endlini door to door bethatha izinto zabantu abakwazi ukuthi mina bengiyithengile lento eyami sekumele ithathwe kuyenzeka ukuthola ukuthi slip mfethu usiyalahleka nithini ngalonto uthini umbono wakho wena ngale awuvethe siqala la bese lento le simple yabona uZuma ngathi ehlangene namagupta yes kwathi uZuma ucontrol amagupta kahle iseparation of power upresident kumele ayimele nomnyango wakhe yes angathintani nabantu abasenkantolo upresident uyena onikeza ilungelo wacanga ukuthi section 89 lo constitution if ngiyirong bazohamba ocheck kodwa constitution njalo yes okhetha abantu o minister okhetha o president sengizokhetha upresident yena okhetha o minister okhetha ama members yabo uyena nalungelo ngoba dismiss noma ngabe nini mengabe efuna ukwa dismiss uma ngabe kune reason ukwa dismiss so kwakuthiwa ama groups iwona akhetha atshela uZuma khetha uSibani yabo yes ukuze azosenza into esifunayo so njengamanje abantu bathi umuntu amaphose uphethwa belungu yabo yes usho separation of powers ayikho basho njalo abantu uma sesibuka siza njengamanje if ubhecele lento engayithatha serious uyakudemonstrate ukuthi kunabantu abaphethe la yabo because for example usubhecele if isika noma engabanekezanga but kubukeka as if ubanikezile ilungelo abantu endaweni bebephethe ibhama ezinkulu bebonakala bevimba endaweni kuhle ukuthi baprotect indawo yangakini kodwa iphoyisa kuze likuseshe lidinga iwarrant okanye kube khona ukuthi ku reasonable ukuthi likuseshe yabo ongenza if ku reasonable kumele ukuthi licabanga ukuthi uphethe isikhali esisebenze kwi crime okanye esingasebenza kwi crime yathi sizwa uMacingwane babemsesha ngalapha ingekho iwarrant bemsesha ngongemthetho emacala khona ivideo yenzekile nedlule bemsesha ngongemthetho iphoyisa the only time lingakwazi ukusesha without iwarrant ngoba wonke umuntu unelungelo lakhe right to privacy ngicabanga ukuthi section 14 lo uthi nje onkwami yabo afanele ungene kwispace sami unless une warrant or unless iphoyisa icabanga ukuthi kade wenza icrime noma lento oyiphethe uzokwenza icrime okanye lento kade uyiphethe isebenzile kwi crime so kule case le abantu baphethe ibhami ngadla bamisa abantu bavula abantu emabhuthini
bawobaya bona ukuthi bangavula amaproperty amaphoyisa awasho lutho yes futhi kahle abantu sebeningeziwe technically no right usibamisa abantu eFort Phoenix bavula amaproperty ha kade olutha wena bona sebeyajudge sebama-judge futhi ukuthi wena uluthile noma unjani uma uluthile bona sebebamba ingalo yomthetho ngezandla zabo bashisa imoto zabantu baba bulala emgaqweni not endlini zamandiya not emagcikeni amandiya emgaqweni kwi-national road lapho awubhekele bathini abayi konakala ukuthi le bhameni iphethe ngabe zisemthethweni nini ilungelo lokuthi nilibambele umthetho ngezandla unuthathaphi lento lesibonile uPrima wethu ebonye umuntu kabuhlungu lapha ngestembu akakwa if umuntu usebenza icala akambambe amfake ejele uboshwa nothi usambonye yes uthatha ilungelo lokushaya umuntu yena even nephoyisa mangabe wenza icala alivumeli ukukushaya iphoyisa livumela ukukunikeza mhlawumbe impama ezincane uma ngabe uresista ukuboshwa funa khona impama reasonable yabo baba impama nje rights mhlawumbe la ko 3 yabo hayi sida so 10 15 hayi ke yabo usuyambulala lo muntu ungabhonya umuntu bese uzoxolisa wena khona impahla leyenziwa upresident to criminal injury wathi lento le afaka itribe amazulu azi kanjani waze uxolisa yena if exolisa futhi kahle uya admit ukuthi lento le uyenzile yes uma ngabe admit ukuthi uyenzile kufanele ngabe phela sababona public protector noma obani beyovula amacala ukuthi kahle uthuka isizwe samazulu udicele phansi ukuthi singomdlwembe senze izinto ezibhedayo yabo okufanele ahambe naye ohlala ejele for bani u6 months but kuthulekile ngaleyo ndaba leyo ayikhulumi ozuyivumile waziwaxolisa ifexolisa ukuthini kumele inyule leyo udelela abantu wahlitha isithunzi sabo amazulu if thina sihambe endaweni uthi hawu nina niyalutha nina amalutist nenza ukuthi nokuthi yabo so izinto ezinganawo if uPrima ku TV eshaya umuntu ngestembu uyaxolisa nje kuphela kanjalo ake sibambe la nangu ubosambona ubhecele ugogo ulele phansi kwi crime scene kade ezontshontsha wenziwani lapho kuthiwa gogo ufunana la gijima baleka hambe ekhaya waye hambe ekhaya ebweni nozuma usecaleni naye if bekholela usecaleni waye yena umdala ugogo ngithi yes uzuma mdala ngithi umdala nozuma waye uzuma ngathi hambe ekhaya wena if kwenziwa isibonelo umuntu kwi camera uyashuthwa siyababona amaphoyisa lapha abantu bangena evenini uphoyisa la gijima labaleka phambi kwabantu amaphoyisa ayemela omunye uyaphuma emotweni uyabaleka yes waye bengamhuphi uyaqhamuka ugogo uthini hawu ngane zami zazangiphula ingane eqolo hawu ucelele ngilift endabeni akabanje ugogo uthi gogo whatever kwenzile kuyicala kumele uhambe uboshwe rule of law kumele isebenze akwenziwa lokho but umsholozi uyejele that's why ngithi mina asingayibhenga ngomthetho kuphela into because masibhenga ngomthetho izosilimaza izinto zenzakile abantu bebuka but kanjani akaze kwenziwe lutho ePhoenix akazange baqale bathi idumbu zincane lesson la go24 sekavela manje ePhoenix emotional khona ibamba abantu abawo 500 but sikugcwele manje kunama identified abantu abashonile abanga-identifyiwe abantu bashona amandiya aphathi ibhama enza amavidiyo adubula abantu emavidweni lo muntu loyo uthiwa wakanayithi uyavelwa ephethe isibhama esikhulu ethamba edubula abantu akaze asaboshwa akaze sibone ukukhulunywa ngakho so abantu abamese ukukhuluma ngezinto zakudala ama-fake if ezakudala ke wayipho if engaze baboshwa abantu abazenza phela icala liboli yes hayi bangabantu izinto zakudala so ubhecele abantu nje bethu abaphuma esikhundleni banasi izathu esiphathekayo but ke abakwazi bavele bathi akaphume esikhundleni umongameli ongawazi ukuthi njani amkhiphe mengabe ebona kufanele ukuthi amkhiphe umongameli ke yena fanele angeneleleke manje athi ndoda okanye atshele thina eNingizimu Afrika ukuthi cha lokho sikubona kwamanga if wakubona amanga ubhecele ambeke icala ukuthi why indoda ungawenza umsebenzi wakho because wena une description umsebenzini tefuna uyenze ufuna ubopha abantu abayigebengu umuntu wesigebengu umbona ukuthini akufanele enze ukuthi kubhaliwe into leyo emthethweni so into clear leyo but asikuboni izinto zenzeka so abantu becompete kangaka abanye befuna ukuyibambela umthetho ngezandla bese beyibambela umthetho ngezandla bese beyaboshwa kodwa uPrima uyibambela umthetho ngezandla akaboshiwe yes upresident ukhulume kabi waphinde wazoxolisa akazaboshiwe sisekhona istudio bafowethu ngihleli nensizwa labafowethu iyayichaza iyayicacisa lento but wami siya okhethweni
emva kwelezi dubedube uyayibona inhlangano ebusayo iqhubeka ibuza kuzoba nzima ngesiqala la mfethu abantu bahluphekile inhlangano ebusayo ifakwa abantu kanye yafakwa abantu ngaphambilini baphinde abantu baloko beyivotela bekhetha yona abantu bayahlupheka abantu benza icala bahambe bayontshontsha balutha icala lela first sikhohlisana kuyicala lokho bahamba nama fridge abanye babonakala bedla amakhekhe eyitolo yabo benza izinto ezibheda kakhulu mase sebethathiwe angithi yakhumbula la umthetho uthini uma wenza insurance inkampani kukhona iclose lapho ithi khaya uthi mangabe ube i-riot yabo kwaba i-track ethinto ugovernment abantu abayokhokha leyo nto leyo ubani ugovernment futhi imali ifanele ikhumbuke phi ku-reserve bank futhi kahle abantu sebezothenga ukudla okubizayo kuzoba i-tax izokhula kulabantu abasebenzayo kulaba bangasebenzi bazo-affecteka uma bethenga into ezibizayo because vele abasebenzi bothenga into ezibizayo izinto sebentshontshile sure fanele zolandwa vele afuna ukukhuluma manga fanele ilandwe yabo yes because ukumbi utshontsha wrong umtshontsha fanele abantu bantshontsha but mayilanda angayilandeli ukuzodestroya kwenza muphi umehluko ukuthi ulanda into uyilahla futhi kahle wena awuyiphindisela isitolo overse ngowazi uphuma kusiphi isitolo but why ugovernment engacabanga ukuthi le mali la ilahlayo ama millions abalahlayo abashisayo why angayithatha into lesazise ku auction uzothenga mhlawumbe ngo half price yabo yes bethenga uma ukudliwa imoto ungathi ungakhokha emotweni wena I mean wathi ungakhokha emotweni iyadliwa imoto isoko auction yodasa ngemali ukuthi cover isikweletu leso this time angeke sikwazi ukucover ikweletu ningakhona imali eyenzakalile so if ukuthatha into isoko auction lo mali etholakalayo lapho ithathe iyolekelela ku reserve bank ukuze abantu bangahlupheki futhi ngoba phela i-tax izoba too much uzobiza ukudla awona cishe ngafaka lokho sikho sponsored but whatever guava izobe dayisa ngo5 sizoba mhlawumbe R7 manje phela affects abantu and lento le ayi affectanga irand lethu lisastable kodwa ezinye izinto mezenzeka 2 seconds irand liyawa phansi usho ukuthini usho ukuthi abantu abaphezulu abacontrol economy aba-affectile bona abahlupheke ndawo but abantu abahluphekile wapi abaphansi abalaba phansi yes so kuzwa irand limele nje ku right South Africa but kodwa umnotho kuthiwa wethu uaffectekile umnotho affecteka kanjani irand lingathinteki so lento ufuna ukuthi khona umuntu odlala isandla la ngendlela ongayazi because akwazi ukuthi umnotho uthi uaffectekile amabhillion afana alemalile eNingizimu Afrika akuthengwa manje kuvaliwe endaweni but irand lisamile stable kanjani angazi ngifunde economics but lento leyisimple wonke umuntu angayibuka nje ukuthi cha ayikho grand so masibuya ke siza kwiqembu leliphethe njengamanje kungenzeka lo win yabo ngifuna ngithi ngeli win yabo yes kungenzeka futhi ngawini but ukuwina kwalo lozokwenziwa yini ukunga understand kwabantu ukuthi ivote lisho ukuthini omunye umuntu uzovela athi hey ngiphinde mina ngivote if awuvotile technical uvotile uvotele lo muntu ongamazi ukuthi uba if we avota uthi hey mina ngathi ngivotele ngiyayithanda hey obaba bethu hey igrant or in ubheka izinto ezenziwa kudala ezenziwa omunye umuntu ongasekho kwipower manje yes usuthanda iqembu uthi umbalo yelo hey ngiyavotela iqembu leli so lo abantu abazoba njalo bazovota vele bavotele iqembu libusayo mhlawumbe kwenza igcinile uwinile okanye abanye baduba ukuvota bangavoti etsole uma leqembu leli asise abantu bawu10 abawu5 bavotele leqembu leli likhona yabo okay no sishaye imethe kahle abawu4 bavotele leqembu likhona yabo abawu4 bavotele elinye iqembu ebese laba abanye abawu2 bavele bangavoti at all uyabona ukuthi njengamanje sekuyidraw la idraw yes uvele kube khona oyedwa ozovota avotele ohlamba omunye umuntu yabo ukuthi iqembu sekhona semandleni uma ngabe abantu awu4 bevotela iqembu likhona abawu3 mhlawumbe bavotela iFF oyedwa avotela iDA yabo ukuthi bawinile manje lapho and if bonke laba bengathi leqembu liyasilifuni hamba iglist ovotela amaqembu amancane azozoba namaphalo uma uvotele le whatever angifuni ukuthi ngisho ngegama ngoba manje abantu bazogcina sebethi ngipromote iqembu lithile but amathuba ukuthi liwine mancane kakhulu uma abantu bezokunderstanda izinto ezenzakile njengamanje unless bezophinda bakhohlwe ngoba abantu bamanxuku ngibonile lapha eNanda uRamaphosa efikile ade abantu bathi uRamaphosa must fall
samuza usisi umama noma ugogo ethi siyakuthanda Ramaphosa bethu apha ngisho ama hours awu 24 kade bethu abamfuni sebeyamthanda futhi nathi yami ngiyanthanda yena ngokwakhe uyathanda vele uyathanda kathanda kanandawo yena in power yes tabalakelileyo so iqembu iANC kusazobanzima kungase emnyango mfowethu sixoxa le ndaba asikubonge mfowethu ukusinikeza ithuba lokuthi ucacisele ababukeli emakhaya wenze nje mfowethu ngokusemandleni ngosi abanye abantu uthola ukuthi badukile and ezinye izinto uma udukile ugcina uswenza izinto ezi wrong man futhi siyabonga ukuthi uzivakashele namhlanje la kwi-Select Africa TV. Cha mfethu ngibonga kakhulu ophathe sengiphuma nje angixexisa lokho besikhuluma la besikwenza for entertainment purposes besishare imbono yethu ngokubuka izinto kwethu asisho ukuthi usibanibani uyenzelelwa asisho usibanibani akenzelelwa but besihlaziya umthetho ukuthi umthetho ume kanje umthetho ke uyislima umthetho ushaya nawe ubekile yes because uthiwa umthetho wona ayekho umuntu above the law sho njalo asazi noma kunjalo wena ongenzeka ukuthi akukho njalo but futhi ongenzeka ukuthi njalo but umthetho awukho above the law but sababona abantu beshaya abantu kungenziwa lutho yes okusho nami mase ngikubhonye manje ngivela ukuxolisa kusasa ngithi hayi ngiyaxolisa ngimponyile yabo kube yiphutha kuphela kanjalo so akufanele ngiboshwe ngelilanga ukuthi kahle irule of law ifanele isebenze ukuthi mangibhonye umuntu hayi no ngiyadoxolisa so umthetho uyingijikwe uhlaziwa ngithi hayi umuntu oyedwa owenza icala ethile kufika ummeli wangala asebenzise the very same constitution uku-agreeisha ukuthi no right nalo munye asebenzise the very same constitution agreeisha ukuthi yena lo munye lenzile icala yes so depend ukuthi ke kukhulunywa kanjani kuhlanganiswa kanjani izinto eziningi na evidence nayo yonke into so kulodaba lolu kunzima kakhulu sicela ukuthi uNkulunkulu angenelele mfethu asicele yena agejime yena kulezimpi but ke mina ngokwami ubani uZuma akakwazi ukuphuma ejele engakwazi ukuphuma ejele uRamaphosa unalo ilungelo lokuthi amkhiphe ejele uma ngabe ekholela ukuthi sikhona isidingo iziphi izinto amele ayicheck uRamaphosa ukuthi akhiphe uZuma ejele mele akhiphe abheke ipublic interest angithi iconstitution ibhekelela abantu yes abantu yakhiwa abantu futhi ishintshwa abantu intando yeningi yes that's why uma ushintsha umthetho constitution ngicabanga ukuthi ke udingeka u3/3 majority uma ubeka ngegama lesizulu nje mhlambe sikhuluma ngo75% kaphezulu ukuze umthetho ushintshe so njengamanje uRamaphosa unalo ilungelo lokumkhipha uZuma mangabe efuna ukumkhipha according to section ngingawusho but section 84 2J simple nje ipardon kodwa if uZuma engayifuni efuna ukuthi kuthethwe asazi but isophuma isinqumo maduzana mina ngiyapredict nje considering into esezenzakalile eNingizimu Afrika uZuma sizokwehlisa isigwebo sakhe yes sizokwehliswa nje straight engenza ukuthi agcine seboshelwe ekhaya sengaba kodwa ke angiyakwazi ukuthi aphile because aphile constitutional court into ezokwenza ukuthi ugcine ephumile nje kodwa abantu abaningi bazosafarisha laba abaluthile ababoshiwe ama1000 abantu bazoba nenkinga siyambona uMchunu ephuma amawibe Macingwane angaphuma ejele yabo because kuzo depend ukuthi uyena yedwa wazi ukuthi wayenzani wahlanganisa abantu abahlanganisanga yini ievidence ekhona uyena yedwa ongakazi uyichaza because uma sibheka la uDuduzane Zuma ubiziwe endabeni kutholakala nawe uyasolakala uyafuneka Macingwane abambiza ke endabeni but ke asikho lapho mefibizwa uDuduzane Zuma uthi mina anginawo social media but besibona uDuduzane Zuma oyifake ngokuthatha amazwi aDuduzane Zuma ukuthi akanawo uTwitter ethi akanawo isho ngaba akanawo use out but lenkulumo ayikhulumile ukuthi abantu mebelutha abaluthe irresponsible usathi no musana misinterpreter ngicela nibuka yonke ivideo ningathatha iclip eyodwa yes uma uzoyibuka la video leya uZuma uDuduzane usukubakhuza abantu indaba zokulutha yabo ethi mabezinza izinto abebestruck amalungelo abo bawenze kahle aba responsible ngoba umthetho uyadinga responsibility uyadinga responsibility
so uzuma uzoyishaya ngendlela yakhe eshanga asazi uMacingwane uzoyishaya kanjani yena naye amavideo akhe wonke mshoba azomdlalela sebadownloadile kufanele abachaze if akachazile wazwakala uzophuma uMacingwane uzophuma yes simple uzophuma uMacingwane Bhuti wami siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga Ngizwe Afrika kube mnandi ukuthi ngibe nensizwa namhlanje ngicabanga ukuthi inikeze lonke ulwazi enalo I'm sure niyajabula bafowethu ukusilandela ke bafowethu Select Africa TV ku Facebook bafowethu niya subscribe lapha na Select Africa TV Bhuti wami ngicela ubanike nawe sisonke phela Kamna mfethu bese sigabhe lapha ethu mina hayi anginayo inkinga yabo if ukudla nina nami ngiyadla but ke mngabe uvashele Red TV 1 news Red TV 1 podcast Red TV 1 bale enye Red TV 1 news Red TV 1 podcast sengikhohliwe but ke whatever Red TV 1 nje subscribe subscribe ungaloku ukukhuluma kambe ukukhuluma kambe sicela justify into because ngiyazi abantu bazoxeka yabo omunye umuntu akalalela ukulalela afuna ukuxeka you are welcome xeka u dislike but usho dislike lana because if you understand YouTube u dislike nokuxeka akwenzi umehluko ukuthini but ke wenzeni bafethu sabonga kakhulu salute siyabonga Ngizwe Afrika siyabonga kakhulu bhuti wami sibonga mfethu hayi number 1 thank you with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu hlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje Ngiyanthatha kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami